U Sokobanji ovog vikenda održan treći po redu međunarodni turnir u džudou pod nazivom Sokobanja Open u organizaciji Sokobanjskog kraljevskog džudo udruženja Karađorđević. Turnir je okupio preko 300 takmičara iz 35 klubova Srbije i Rusije, a nakon pozdrava himni, međunarodni turnir Sokobanja Open zvanično je otvorila narodna poslanica Olivera Denić. Moram da istaknem da Sokobanja se jako ponosi džudo udruženjem Karađorđević, ne samo zbog toga što oni nižu izuzetne rezultate na sportskim zvaničnim tabelama, već zbog energije, prijateljstva, ljubavi, vaspitanja koje uzgajaju u okviru svog udruženja sa decom. Gostima sam poželjela dobrodošlicu, želim fer borbu i naravno verujem da će poneti najlepše i nezaboravne trenutke uspomene i Sokobanje. Ovo je do sada najveći odziv, preko 300 takmičara sigurno iz Srbije i iz Rusije. Bilo je neke najave iz Makedonije i Bugarske, ali eto, bili su sprečeni. Dobro, malo i nezgodan termin zbog letnjih odmora i raspusta i godišnjih odmora. Verovatno bi bilo mnogo više, a i temperatura je malo nezgodna. Očekujem fer borbu, pa mislim da će da bude i neka zlatna medaljica i nadam se u jednom visokom plasmanu u prvih 5. Koliko ovaj turnir znači za Sokobanju samo? Pa za grad, ja mislim da puno znači, samo treba to da grad prepozna i da, hvala Bogu, eto, već su počeli da se prepoznaju to, ali kako da ne znači, evo vidite sami, došli su 300 takmičara, svako je doveo trenera, roditelji su tu, članovi porodice, znači tu ima sada barem 600, možda i više, možda i 1000 posetilaca, svako od njih će verovatno da ode na ovakav park ili da kupi nešto sebi, neki ostaju, imamo dosta i prenoćišta, mislim da je ovo baš prava stvar za opštinu i kao i za klub. Mi smo doveli 10 takmičara, kao što vidite sala je puna, ima preko 280 takmičara, samim tim će i kvalitet turnira sigurno biti na visokom nivou. Pa eto, džudo, hvala Bogu, poslednjih 5, 6 do 10 godina sigurno zapažen je i jednostavno tendencija rasta je deci koji treniraju i tako dalje, olimpijski sport, prvo to da kažem, a onda i medalje koje naši džudisti i reprezentacije osvajaju, ima efekat i na želju i treniranje mlađih uzrasne kategorije. Znači, to je popularan sport kao i sve, znači ako je Đoković prvi, onda i tenis, onda svi treniraju tenis, džudo, eto sad drvanje isto, tako, mislim, meni je drago, pošto sam borac, posebno za te borilačke sportove. Generalno, svaki sport je dobar, ja, kažem, volim borilačke sportove, ono što je bitno i što se zna, znači da borilački sportovi prave jednu veoma dobru bazu za sve ostale sportove i ne postoji sport koji može da psihomotorno razvije decu bolje od borilačkih, a ja kažem uvek pretendujem na džudo, na rvanje, pa posle sve ostalo.